Dobrodošli u još jedan kviz na slovo. Da li ćete pogoditi sve pojmove koji počinju slovom G? Moćni čarobnjak, jedan od glavnih likova romana Hobit, Gospodar prstenova. Gandalf. Epski istorijski film iz 2000. godine, u režiji Ridleya Scotta. Gladiator. Jedan od osnivača nezavisne indijske države i pobornik nenasilnog protesta, Satyagrahe. Gandhi. Glavni neprijatelj štrumfova. Gargamel. Najveća pustinjska oblast Azije. Gobi. Bobičasto voće od kog se pravi vino. Grožđe. Vladar Uruka i heroj drevne mesopotamske mitologije, opisan u najstarijem epu na svetu. Gilgameš. Najpoznatiji i najveći internet pretraživač. Google. Stefani Joana Angelina Germanotta. Ili Lady. Gaga. Zvuk koji nastaje usled električnog udara između oblaka i zemlje. Grom. Srpska televizijska humoristička serija Crni. Gruja. Stručnjak koji se bavi merenjem i proučavanjem zemljišta. Geodet. Može biti zimska, letnja i za kosu, nekada se koristila, igri, lasti. Guma. Poznati američki avanturistički film za decu iz 1985. godine. Gunisi. Osoba koja upravlja nekom teritorijom ili institucijom, poput banke. Guverner. Najbrža kopnena životinja na svetu, može da trči brzinom od preko 100 km na čas. Gepard. Festival rock muzike koji se održava svakog leta u Zaječaru. Gitarijada. Stil religiozne muzike koji je nastao u crnačkim crkvama. Gospel.
Vrsta jela poreklom iz Mađarske koje se sprema od goveđeg mesa, crnog luka i aleve paprike. Gulaš. Čamac koji se pokreće isključivo motorom. Hvala na gledanju. Vidimo se u nekom novom kvizu.